Foundation le tshwaragane le ofisi ya mohumagadi wa Gatautona ba ne ba rulagantse thutuntsho ya babegadikgang ka go bega dikgang tsa botsogo ka kelelelo segolobogolo tse di amanang le go tlhoka go tshola. E re go ntse jalo baeteledipele mo mohameng o wa bobegadikgang ba ne ba supa ga ka nnete bobegadikgang e le jone jo bo ka kgonang go hetola maikutlo a batho ka dikgang tse ebile bo ka thusa go lwantsha tshotako le kgethololo e go dumelwang ha e le teng mo dikganyeng tsa go tlhoka pelegi. Phel Tsogang ka pego. Dipatlisiso tsa lekgotla la ditšhaba la botsogo la WHO tsa 2023 di supa fa 17.5% ya bomme ba ba mo dingwageng tsa tsholo lefatshe ka bophara ba sa kgone go tshola bana ka ntata ya mabaka a botsogo. Go tlhalosiwa fa melaetsa le dipego tsa bobegadikgang di ka thusa go phatlalatsa melaetsa ya botlhokwa e ka ba thusang go kopa ditlamelo le ditirelo tse di maleba. Infertility is another topic. How does media break the stigma associated with infertility? I therefore urge you to use this opportunity you've been given by Merck Foundation so that it adds value to your current vocations. May it be impactful in your work now and in the future. Health issues are sensitive, and I cannot stress more how words matter, expressions matter. How you tell the story counts. Go emisa go thelele sepe fela se se ka bakang kgethololo go lejwa e le yone tsela e ka thusang go ya pele. So you have a very important responsibility to create a culture shift, to separate the myth from the facts, and to break the stigma around infertility, to support girl education, so you can lead our communities to better life, healthier life. We have trained over 3,200 media representatives from over 25 African countries till now, so basically over the past 10 years. It's quite a big number. I hope you all will also embrace this opportunity today to learn, network and collaborate to educate and sensitize your communities across your beautiful country of Botswana. Bangwe ba mabutswapele a bobegadikgang ba dumela fa bobegadikgang e le jone bo ka fang tsholofelo mo go ba ba amegileng. My fellow friends in the media, we are change makers. We will dismantle harmful stereotypes and stigma and humanize infertility and other health-related stigmas. Let us unite in our strengths through the lens of the media and the conviction of our First Lady and the Merck Foundation to create a healthier and more compassionate world for all. The power of the media to influence can never be underestimated. Everybody knows that. Everybody knows that. That is why you see so much investment in different platforms. The temptation to sacrifice empathy on the altar of sensationalism, it's there. You are the ones who can be able to ensure that doesn't happen. Itutuntsho e lejwa e le tsela nngwe ya go thusa go fetola tsela e ntseng go begwa ka yone. Phel Tsogang, Botswana Television, Gaborone. Re sale ho mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi a re dithuto tsa tiro ya diata di na le bokgoni jwa go hetha ditiro le letseno le le ka thusang thata mo go thabololeng itsholelo ya lehatshe leno. Masisi o buile ka laboraro ha enele lekoko la lekgotla la Merck Foundation ba ne ba etetse kwa sekolong sa Ithute Primary School go bona maduo a metšhini e rokang e ba neng ba yabetse lekalana la baithuti la bana le bogole ka ngwaga wa 2021 ke ba diretse pego. Moloki Phefo ke moithuti wa pele wa lekalana la thuto ya bana le bogole kwa sekolong sa Sebotana sa Ithuteng yo sologetseng molemo ke mpho ya metšhine e rokang mo sekolong se. Phefo a re go nna le lorato le keletso ya go nna moruki wa thwathwa go mo totaleditse go ithuta go dirisa metšhine e gore ate a hithelele toro ya gagwe. Ba re batlela phatla ko thiko mo re ka kgona. Ba re tsa ba re isa interview teng ko ra interview ba bona tiro e neng ke dira go roka ba mane ke le botoka mo gone ba heletsa ba tlhopalla ile mo ga matishara mbo memma le botse le memma Gaborone
le mme Mamasi. lekalana la thuto ya bana le bogole le lena le baithuti ba ka tshwara masomahera bobedi la kgoletswe go bo le dira maiteko ka nako tsotlhe go netefatsa gore bana le bogole ga ba salele kwa morago mo go sepe. Mohumagadi wa Gatautona a re seo se ka thusa lehatshe leno go diragatsa maitama a lone a go akaretsa botlhe mo mererong ya dithabololo. We saw talent. We saw a passion. We saw tangible impact. We saw inclusivity. We saw development of human capital. And as His Excellency, the President of the Republic of Botswana normally says, he says, yes, we have diamonds under the ground. But he says our true diamonds are these youngsters. This is a very important because it gives you again a source of income that is steady. Also, you can be a source of employment for other people. You start your own business, small business, maybe at the end become a bigger business. You will never learn for a teacher, you always learn for life. And it doesn't matter what you do, you always have to try to excel in what you are doing. That really means put all your effort into it. And at the end of the day, it doesn't matter which level you achieve, you see, you will achieve something. Tshwaragano ya ga Mohumagadi wa Gatautona le Mac Foundation e ideetswe le go thata ke boeteledipele jwa kgaolo ya Gaborone South. It's a big motivation for these kids who come to school here. Some of the motivation that we did not have when we grew up. Your contribution will continue to make a long-lasting impact on the lives of many, as the work of children will be easy and manageable. Baithuti ba rutiwa dithuto tsa diata di tshwana go dira dinkgwana go roka le tse dingwe. Ke Badiretse Motlhosi, BTV News, Gaborone. Wetho ha re ntse re a le tsone ratropo wa Francistown re godisang ra disigo a re tshwaragano ya dikhansele bagwebi ba ba botana ga mmogo le makalana a tshwana la dithabololo la lekgotla la ditšhaba le la tokagatso maduo e botlhokwa. Re ra disigo o buile se ko thutuntshong ya go thathalela mekgatlho ya dikgwebo tse di potana ka maele a go tsamaisa dikgwebo ko Francistown. Ke di bonye le kalakele Bethany Mando ka pego. Dikgwebo tse di potlana di lejwa le mokokoto wa itsholelo ya lefatshe lengwe le lengwe. Go ya ka dipatlisiso tsa lekgotla la World Trade Organization, 60% ya diphata tsa mebereko mo lefatsheng ka bophara e thamilwe ke dikgwebo tse di potlana. Le fa go ntse jalo, re ra disigo a re go botlhokwa gore go nne le tirisano mmogo magareng ga dikhansele le bagwebi ba ba botlana go ba tlhatlosa. Re le toropo ya Francistown, the whole country, ke rona re na le informal sector strategy, and we were the first to come up with this initiative ya gore let's have informal sector strategy and see gore re rarabolla ya dintwa tse ne itlhele re bonala mo TV re lwa mme re lwa re loswa ke kganya gore tsamaiso ke ena e re sentse re sale morago Motswana ke yona a re yo tsamaiso anga ka sala morago ka gore ga o itse se ke lalang ke sejele ko go nna ga ra ka ra itlhokomolosa go lemoga gore we need to come together as local authority and informal sector. Ne le khanya gore a re ne mmogo re bone gore re nna bana ba motho ka tselentseng jang re tshela mmogo ka tselentseng jang. Lekalana la lekgotla la ditšhaba la United Nations Development Program le tshwaragane le Council ya Francistown ka ngwaga wa 2022 go ba thusa go rarabola dikgwetho tse dikgwebo tse di potana di rakana natso. Ke kganya di skills gore do we have the skills, do we have the capacity to really run our businesses gore di gole. Ya ka ne ke nenkola all the other challenges gore one of the issues tse leng gore di banka ha re bua le bone gore we are not keeping the record as an example. We also called when we see everyone, all the different stakeholders can help us with facilitating yourselves. Most of you were not able to qualify for that loan because Nelesa keep the record. Reta anya singwe se leng gore le rona re le ba dikgwebo tse di kotasi re ka ithusa ka tsone ka gore mo gongwe re dira mme gongwe re direla mo leheng. Bao ba na le ditoro tsa go tla ka megopolo ya dikgwebo tse dišwa mme di simolena lengwe la go ywa ditiseletso ke khansele mo nakong eno ba rotloediwa go kokota kwa dikgorong tsa khansele gore ba te ba thusiwe ka mo go haphegileng.
Mahatshe a Botswana le Namibia a thakanetse molelwane wa sekgele sa dikilomitara di ka tshwara 1500 mme a na le dikgoro tsa melelwane di le 5 tse go tolwang ka ga molaong teng. Le ha mahatshe o mabedi a kola botsalano le thitibalo mo nakong eno, merage e nna mo letshitsing la noka e mahatshe ao ya thakanetseng gangwe le gape e na le go nna le ditiragalo tsa go thoka kutisisano hale le hale. Ka go lemoga seo, khansele ya Chobe le ya Zambezi e tla tsena mo ditumalanong tsa go bereka mmogo go sa kagiso le ledula magareng ga bobedi jo. Ke a leboga eole ka pego. Tumalano magareng ga khansele ya Chobe monogae le ya Zambezi ko lehatsheng la Namibia e tsile go netefatsa fa kagiso le ledula di rena mo meraheng ya mahatshe o mabedi segolobogolo e nnang mo molelwaneng wa noka. Tumalano e gape e tsile go bona dikhansele ka bobedi di tshwaraganela go dirisana mmogo mo mehameng e harologaneng go isa dikgaolo tsa bone ko pele. I am deeply convinced that the people of Botswana and Namibia are undeniably a shared community bound by their common culture and heritage. Throughout their ke na le tumelo e tetseng gore batho ba lehatshe la Botswana le la Namibia ke batho ba le bangwe fela ka ntata ya dingwao tse di tshwanang. Ba tswa kgakala ba thakanetse meamuso ya tholego mme seo se nonotsha botsalano jwa bone. Ka ntlha ya botsalano jo go ne ga simolodiso ya tshwaragano ya Bi-National Commission ke botautona ka bobedi go ta go godisa tirisano mmogo magareng ga mahatshe ka bobedi. Respective heads of state to address matters of bilateral importance. Mahatshe a Botswana le Namibia a na le botsalano jo bo tswang kgakala ka ntlha ya dingwao le ditso magareng ga one. These relations are anchored on close historical, cultural, and familial ties of our people, and the Chobe and Zambezi regions are no exception. Botsalano jo bo ikaegile thata ka ditso tsa batho ba kgaolo ya Chobe le Zambezi. Ke tshwanetse ke supe gore merage ka bobedi e thakanetse meamuso mo melelwaneng e ba itshetsang ka yone. Ka jalo ke boikarabelo jwa bone go e tlhokomela le go e babalela gore ba ba tswang kwa tlase le bone ba te ba It is their responsibility to protect and conserve these natural resources for our progeny and for posterity. Mahatshe ka bobedi a tsweletse ka go nosetsa botsalano jo ka go letelela batho ba one go dirisa karata ya omang go tola kwa melelwaneng ya one, sengwe se se rotloediwang ke lekgotla la SADC mo ditsetaneng tsa metsamao ya batho. On 24 February ka di 24 tsa ga Thakole ngogola mahatshe a Botswana le Namibia a ne a konotelela tumalano e e neng ya nolohatsa metsamao ya batho, sengwe se se botlhokwa fela thata. Regional development. This twinning agreement challenges us to boldly promote and showcase our culture. Se se tsile gore thusa go bapatsa ngwao ya rona le go arogana maele a go tokahatsa matshelo a meragi ya The rona. success of this agreement depends on our commitment and dedication to change our people's mindset. Botautona ba mahatshe ka bobedi ba tla tsena phuthego ya bobedi ya Bi-National Commission kgwedi e tang go simolola ka di 28 go hitha ka di 31 tsa ga Phalane monogae ko toropong ya Windhoek, Namibia go nonotsha tirisano mmogo magareng ga mahatshe o mabedi. Ke a leboga eole. BTV News, Katima Molelo, Namibia. Ofisi ya kanamiso ya mahoko ya sepodisi sa Botswana e supa ha mapodisi ba ategile mo letsholong la go tshegetsa mmelaelwa mo polaong ya bana ba gagwe ba le bararo ba basimane ba dingwaga tse di herang bobedi lesome le lesome le boraro ko kgoteng ya Morosoko Tatisiding kgwedi eno e le lesome le bosupa. Pego e supa gore mapodisi ba kgonne seo morago ga gore mmelaelwa a tshwarwe maabane bosigo. Sepodisi se supa ha mmelaelwa yo dingwaga di 40 a ta itshupa hapele ga kgota ya ga Makastrata ko Francistown tshokologong eno. Mapodisi ba lebogetse ke monokeng ya setšhaba mo kganyeng e.
o tshore le boga go bontse o ikantse rona mme dikgang tsa rona di tswelela jaana go dirisana mo go tsepameng le go nonotsha banana ka dikitso tse di maleba tsa kgwebo go botlhokwa mo go thabololeng dikgwebo tsa bone tse di potana go nna tse di itshetetseng ebile di dira dipoelo tse di botoka se se tlhalositswe ke mothami wa mokgatlho wa Connect to Success Re Brian Shabane go phuthegong ya bobegadikgang e neng e thagolela tsela phuthego kgolo ya banana ba ba mo dikgwebong e tla tshwarwang ka kgwedi ya Lwetse e le 12 go itha e le 13 monongwaga Mojadi Mokibelo. Dikgwebe potana di na le karolo e tona mo kgolong ya itshulelo ya lehatshe la Botswana mme ke ka moo go le botlhokwa gore di tsamaiswe sebedi mme ebile le bone ba ba di tsamaisang ba thathelwe ka maele a gore ba ka tsamaisa jang dikgwebo tse di itshetetseng segolo jang ka seemo sa itshulelo se beile mo goreng ba tsamaisa dikgwebo tse di nang le dipoelo. Re tsene kwa ileng gore re ka kgona re bone go le botlhokwa gore re goroge kwa bananeng ba ileng gore bontsi jwa nako ba kgakajana le ditamelo mme ba na le bokgoni mme mo letlhakoreng le lengwe ba tlhokana le serala se tshwana le se gore ba kgone go phunyeletsa mo kgwebong mo godimo ga moo re dirile le dipatlisiso go sekaseka banana ba ba lebanweng ke kgwetho ya go ka nna le monyeta wa go ka nna karolo ya go tsupisa dikgwebo potana tsa bone mme re tla ba neela sebaka sa go nna karolo mo phuthegong kgolo eo. You are not a small business. Tiriso ya maranyane mo go tsamaiseng dikgwebo ke nngwe ya dintlha tsa konokono mo phuthegong eo. First component that we looked at was that nngwe ya dintlha tsa konokono tse re ne re di lebile ga re rulaganya phuthego kgolo e ke tiriso ya maranyane ka re itse e le konokono mo nakong ya gompieno go hetha le go tsamaisa dikgwebo. we looked at was based on entrepreneurship and digitalization. Phuthego e ya moruthuta ya Connect to Success Youth Summit e tangwa ka banana bangwe ba ba ithomileng pele mo go tsa kgwebo mo nagae go nna bakgothatsi mo bananeng ka bone ba ba santseng ba le magorogo mašwa kgotsa ba na le keletso ya go dira dikgwebo go ralala lefatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Mo pegong e nngwe makastrata wa kgota ya ditsheko ya Extension 2 Kamogelo Messi o laotse gore tsheko e mo go yone badiri ba le bararo ba lephata la tseo di tholwa kana DIS e leng Tebogo Nthate o teng motlama le thata ya yone ga se fele ba ba lebisitswe molato wa go kgothusa Zororai Dube dithoto dingwe e simolole ka kgwedi ya Ngwanatsele monongwaga. Makastrata Messi o laotse jalo lephata la bosekisi le sena go tlhalosetsa lekgotla ga le ipaakanyeditse tsheko. O nkutlile Thamage wa lephata la bosekisi le itsisitse lekgotla fa tlhotlhomiso tsa melato e lebisweng badiri ba bararo ba lephata la tseo ditlholo la DIS di wetse mme le kopa lekgotla go lefa malatsi a go simolola tsheko. Lephata la bosekisi la re le kgonne go bona basupi ba 11 ba puso. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla badiri ba lephata la DIS e na re ka kgwedi ya Tlhakole e supa monongwaga go bapa le motse wa Mmokolodi go bela elwa ba ne ba kgothosa Zororai Dube mogala wa cellphone o lopileng 4,000 pula le yo mongwe yo lopileng 2,600 pula le madi a tshwarang 2,700 pula. Lephata la bosekisi le tlhaloseditse lekgotla fa le tla neela basekisiwa mekwalo ya basupi. Mmueledi wa basekisiwa Sesupo Masaka le ene o na tlhalosetsa lekgotla fa ba ipaakanyeditse go simolola tsheko a tlhalosa fa basekisiwa ba se molato go fitlha lekgotla le tlhalosa jalo. Boraro jo bo segetswe fa thoko mo tirong. Makastrata Messi o laotse gore basekisiwa ba tswelle ba letetse tsheko ya bone ya kgothoso kwa ntle ga kgolegelo mme ba tle mo lekgotleng kgwedi ya Phalane e le 31 monongwaga go tla go rifatsa malatsi a tsheko a leng di 25, 27 le 28 tsa kgwedi ya Ngwanatsele monongwaga. Unkutlile Thamage, BTV News, Extension 2 Magistrate Court, Gaborone. Wetho pego yeo ya digarela go risa go tsa metshameko le Ntebogang Sebetlela yo ye mensente. tla ke go lebogetlhe go motsego o tukile motsone e tshong ka bogela ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang Ntebogang Sebetlela e re jaaka go setse letsatsi gore metshameko ya di-Olimpiki simolole setlhopha sa Botswana se tiisitswe moko gore se tla abelwa dikatso tsa madi go ya ka fa di etseletse bata di gapang kwa di-Olympiking tsa Paris. Dikatso tseo di rotswe semmuso ke khamphani ya marekisetso ya Choppies kwa phuthegong ya babegadikgang mono Gaborone.
if you get a gold prize or a gold medal at the Choppies Olympics, Choppies will give you 1 million pula and 2,500 pula worth of groceries. Motshameki yo yang go gapa seetsela sa gauta Choppies e tla motswa ka 1 million pula le 2,500 pula wa dijo kgwedi le kgwedi sebaka sa ngwaga. Yo gapang seetsele sa selefera o tla neelwa 500,000 pula fa yo gapileng sa bronze o ya go phobothoa legetla ka 250,000 pula. Motshameki yo tla kgonang go iponela patla go makgaolakganyeng o tla tswiwa ka 25,000 pula. About the guys who are qualifying for the finals, let's give them something too. And Mr. Ram allowed us to give those who will qualify for the finals 25,000 pula each. They serve as a form of encouragement and driving our athletes to work hard towards attaining true greatness while being cognizant of the support and acknowledgement that they have already received from the public. Thotloetso ya mohuta o e supa e le ruri maiteko a batshameki ba rona a lemogiwa ebile a rotloediwa. Re lebogela thotloetso ya lona go menagane ka e tla ba tisa moko le go feta mme seo se dire gore ba phadisane ka botswapelo. BNOC e tswelela ka go lemoga le go leboga thotloetso ya lona mo go yone le metshameko ka go farologana. For seeking to continue to partner with BNOC and Botswana Sport. Mo metshamekong ya di-Olimpiki e tsweletseng ya kgwele ya dinao setlhopha sa New Zealand se fentse sa Guinea ka dino tse 2-1 mo metshamekong ya makabana ga dingwaga tse di kwa tlase ga 23. Beng gae France ba tsopeditse USA ka nno tse 3-0 fa Morocco e gapile ntlha tse 3 ka go faphasa Argentina ka nno tse 2-1 a re lebe dintlha kgolo tsa motshameko o. Well, it's all happening in this game in Nice, and now Silla's given it away. This is Garbert running through and scoring this time. Almost from the same blade of grass from which he missed the penalty. Matt Garbert, less than a minute later. Abdoulaye Touré lost his footing, but then got back to his feet. Still Touré, trying to make things happen himself. Touré has found a way through to Balde. And now Diawara! That's it. That's more like it. One of the senior men has stepped up, and this goal will stand. It's a clever ball from Bell. Bayliss has got away here. Bayliss has squared it, and New Zealand have scored. They retake the lead, and it is via the potent Ben Waine. Mo metshamekong e mengwe e tshamekilwe maabane hele ya kgwele ya dinao ya borre setlhopha sa Morocco se makaditse sa Argentina ka dino tse 2-1 fa sa Egypt se kgaogane dintlha le sa Dominican Republic morago ga go tshameka maleka a le fela setlhopha sa Mali sone se tshamekile maleka a nno e le nngwe le sa Israel. Re sa le fo setlhopha sa Botswana se letse se gorogile kwa toropong ya Paris kwa dikgaisanong tsa di-Olimpiki tla bong di tshwaretswe teng morago ga go gorogela kwa toropong ya Montauban ka ko ba ntseng ba itlhokoletsa teng. E re jaaka dikgaisano di bula semmuso ka moso sekgantshwane sa mabelo a 200 meters sa monoga e letsile tebogo le Maxinegna mo a motshameko wa go thuma ba tla bo ba eteletse setlhopha sa Botswana pele ka folaga ya lefatshe leno mo pulosemmusong eo e tla simolola maitsiboa ka moso ka nako ya bosupa. Setlhopha sa Botswana simolola metshameko eo ka matlhatso ka motshameki wa go thuma Andran Robinson o tla tsayang karolo mo 100 meters breaststroke ka nako ya 11 maphakela. Fa re tswelela morutentshi wa lekgotla la FIFA Carlos Hendricks a re ithuthuntso ya batshwaradiphala e rulagantsweng ke lekgotla la BFA ebile e tsenwe ke batshwaradiphala ba le 40 e tla dirisiwa go ba fa thuto le tshedimoso ka melao e mešwa ya batshwaradiphala le go oketsa dikitso tse ba setseng ba na le tsone gore ba kgone go tsamaisa metshameko gongwe le gongwe lefatshe ka bophara. A rutlwe Tlamelo Montshosi. Ithutuntsho e ya malatsi a matlhano e kgaogantso ka ithutuntsho ya ko lebaleng kana practical le ya go bala kana theory se e le go thusa go tlhatlhosa dikitso tsa batshwaradiphala ba gore ba kgone go tsaya ditshwetso tse di maleba ebile di tsamaelana le melao e mešwa ya kgwele ya dinao e tlhabolotsweng.
Well, they're going to have all the information that that every single refugee is getting around the world. Re tla ka dikitsiso tse di dirisiwang ke batshwaradiphala lefatshe ka bophara. Re boa gape re rutuntsha ka diphetogo tse di setseng di iregetse mo melawaneng ya metshameko. More important on penalty area incidents and fast transitions and so on, so on, so on. There are levels and refereeing that we apply here. Most importantly, at the regional level, COSAFA, they also have levels as well as CAF. So re batla go tlhatlosa dikitso tsa batshwaradiphala ba gore ba kgone go ya kwa elite level B le elite level A. Ultimately, elite B and elite A. That is our aim of calling or conducting this type of course. Batshwaradiphala ba ya go dirisa dikitso tse mo pakeng ya 2024-2025 e solofetseng go simolola kgwedi ya Lwetse. Mo godimo ga mo batshwaradiphala ba ya go ba phunyeletsa mo go tshwareng phala mo dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Selo se se ka tlisang kemedi e popotla mo lefatsheng leno le mafatshe a kgaolo ya Aforika ka kwano borwa. Look, we had Joshua Bondo that he was representing. Botswana e setse e kile ya nna le kemedi ya motshwaraphala kwa CAF e leng Joshua Bondo. Ke solofela fa batshwaradiphala ba batla ira go tlala ka diatla go fitlha ba ya go tshwara phala kwa dikgaisanong tsa sejana sa lefatshe. We'll go there. If they continue working hard, if they continue having good results, good assessments, then who knows? Maybe in a few years' time we'll have some World Cup referees. Those that are doing well will be absorbed in at the international level. They will be submitted to FIFA for the FIFA panel, because every year we have to submit the names of those that will be officiating in FIFA or international matches. Ithutuntsho eo ya malatsi a matlhano e simolotsa ka mosupologo mme e solofetse go wela ka la botlhano. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Di wela fela ka tsela ntseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko sa nako ya boraro fela in context ya tswelela le kgomotsa go tukile. The primary role of the judiciary is to uphold the rule of law and administer justice in accordance with the law and the Constitution. Within this umbrella is the criminal justice system. The criminal justice system ensures that criminals are appropriately investigated, prosecuted, and defended to guarantee a fair trial. An effective criminal justice system is a key aspect of the rule of law, as it constitutes a mechanism to redress grievances and bring action against individuals for the offense against society, thereby